ma dopo vi ho citare che dici sto di quali sto in gestione le putte giorno ma programma ma se non io fai di ma mo vite da preso con grande Slovenia la tua vicini dove stiamo casa come già adesso dando la reclama solo non batteva non so che non si allama cioè un venaro da si può fettizzare
smanji malo branu, 3-4. Malo svoj fus smanji, moj vokal malo daje u mir, sve. Evo ovako ćemo. Ovako ćemo. Djevojke će reći, vratit će se va... Stani, stani. Stani, stani. Stani. Ne. Ne valja, stani. Znači, djevojke kažu, vratit će se Valter, a muškarci kažu, šta? Idemo, djevojke. Sad. Vi tamo! I vas ne čujemo! Tačno je 11 sati i 55 minuta. Ona ne mogori, zakon na krava neće dugi da se bori, nema
Mikrofoni ako zlomilu probija, mozak dekorira, nisam zorira, čemra se na moment da se će da izborira. Eutanazija, sumnja se razvija, sredija budućnost ili kuda fantazija, dokument tranzija, umet fantazija, da ne nam Evropa nego Afrika Azija. Tenzija razvija se narod uvijek nema, reci izgubile su srećemo na djelima, domaćih se razuje što sa tvojim treba, kako i neće kažeš nema ni za jedna, zašto nas su nekoli samo moja vremena, kako ja znam što to mora biti jedna, razumijemo sama sve vrlo prosto, razveo da se la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente va a luchar. Vuelve la gente ama gente, siempre presente van a luchar. Kondicionira, programa stonira, želim socijalni mir, neko ti tada zvonira, moral demolira, samo izolira, prstom neće maći prije nego implodira. Euroskeptici, zakonjeventici, dok smeju oslobodi, bilo skloni patetici, nisu pametna naroda, na pametni savjeta, a bure bolju supravi da ne prija naroda. Oku slobodi mi svaka si u zraku, dođetamo da stvari napravo u mraku, kada ne skraćaju svi imaju tehnike, savršeno vječno za veće tehnike, zato nam si izreduli samo naša reka, evo nam samo mora biti deka, razumijemo samo sve na prosto, a 90 kada nije 1%. La gente ama gente, siempre gente va a luchar, la gente ama gente, siempre gente va a luchar, la gente ama gente, siempre gente va a luchar, la gente ama gente, siempre gente va a luchar.
osjećaj, friški kino. Aerodromi sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima stoknu grobi. Danas je tema siva ekonomija, gdje se bol izgubi, gdje se loba dobija. Ima kakve bajke od inostrani lobija, teške teme pajme izbliža gastronomija. Od švedskog stola se Josipović i Nikolić polako se pridružuju Bakir i Zedvigović. Od današnjeg sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stopu pale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje aspiracije su ulazak u evroatlantske integracije. Josipović kaže: čuj kom pa kužiš, koliko ti je krevet dug, toliko si ih pružiš. a Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neki zdravlja. Biće sve Ako Boga, Instala, ako Boga. Žiko Komšić, puni mira, dobio je šika od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru, kaže: ajde pa da zapjevamo onu našu staru. Ej, onu našu staru. 1, 2, 3 i politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti, svi smo ista volna. a sve tri delegacije stoji na balkonu u dobroj atmosferi i laganom fazonu. Da li od rakije ili dobrog šita, svima da čuju druga Tita. Da vas pitam drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu. Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli otok, ćete kamen. Nije ni zbog droge, nije kriva roza, sada opet čuju glas Josipa Broza. A zakaj ste se useli, samo malo humora, da vas malo otrgnem od sastanka i umora. Zasvira harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako, pa koji jebe mate. 1, 2, 3 i Politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti, svi smo ista govna. Ako sad svi svi smo ista govna. Politika je kurva, ubila je bomba. Svi smo isti, svi smo ista govna. Yes, jedan i dosta notanex. Yes,
Easy dolazi to šitam stres. Ne uklapam se ja u šatan mes. Svaki dan šaljem autobahn. Kud god krenem samo makadam. Ja obratim kako sam izemiran. Na glavom na nisi kraj.
Imate li još upaljača? Molite vas, sve, daj odmah sve upaljače, molite. Idrija, ajmo. Daj još, svuda, još se traje. Ajde. Prisa, sono non controlla, quella parreggia, fai una ghisa, tu stessi media, vedi musiala, ti sei posto in senti, vai già la ghisa, expert creator, un pesci colla, ci suonta segna, fai una ghisa, ti speci scelta, passi fino a tutto il sercare, so quiet, let's make the right, let's make the rules and the rules. We are so tired, dangerous and you're fire. Every stage, you'll let destroy solo bravi, fan solo bravi, singhi now, fan solo bravi, fan solo bravi, singhi now, fan solo bravi, fan solo bravi, non c'è singhi now, fan solo bravi, fan solo bravi. Just see that I'm all on the place, and for you to run, going back and fight. Got the acting, the pucha selected, this is right, going back and fight. Volume on the end, seconds are shot. Let's never done, going back and fight. This is what gets you losing me still longer. It's very much good, going back and fight. Fan solo bravi, fan solo bravi, check it out now. Follow you big sound, check it out now. Pay attention to this critical sound. Check it out, man, Billy Bum, bring it down. Balkan, do you hear this sound? Check it out, man, Billy Bum, bring it down. Pay attention to this critical sound. Check it out now, funk so bloody, funk so bloody. Check it out now, funk so bloody, funk so bloody. Batterista, Buban, Seno van der Soeks. Bas chitarra, Vedran, mogoče.
baš. Evo i za strance, was the sound good tonight? No, for those who don't understand, was the sound good tonight? Alright. Sound engineer, Drama! Jesu svjetla bila dobra? Was the light okay? Light man, shoot! Moramo pozdraviti Jureta za Šanko! Jure, mame! Ovo je naš brat Adi Ščumbe! Hey, was brat Amir Dubioza! Ljudi, hvala puno što ste došli večeras! Hvala, Hanje, legende, Hanje! Vaš DJ Kraški! DJ Kraški! DJ Kraški! Hvala ljudi! Ekipa, jel možemo sjesti za kraj? Možemo svi zajedno sjesti dole malo. Ajmo malo odmoriti noge, to ono, dušu, hajde. Ajde svi. Hajde sjedite da se vidimo bolje. Mi moli Raju i security, isto da čučnu, ako mogu s ljudima. Jel? Ajmo. Ljudi za šankom. Jure i Jure. A i ti, Hane. Ajmo dole. Evo i mi smo dole, ajde. Bravo, ljudstvo. Možemo.
Možete napraviti krug u sredini ovdje. Za ekipu koja voli šutku. Ajde veliki krug. A bez tuče, momci, evo. Veliki krug. Veliki krug. Veliki krug. Nađite tačku, tako je, može. Širi, 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 širi. Tuča daleko Još, odavde, još, još, momci, širi, širi, evo. širi, širi. Još, širi, 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 širi. Još, širi, 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 širi. Još, ruke, 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 ruke. Još, ruke, 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 ruke. Još. Slušaj! Ne, još, krug. Stanite. Hvala ljudi! Mi moramo odmah da palimo za Francusku, nažalost, da bi stigli na koncert sutrašnji. Vidimo se, Idrija!